Gisha TV, Gisha TV. Ngira shimagize shimangira ishimwe gishobora byose yashimye ko hashingwa Gisha TV mu matongo ya Canada. Ibihombo biraherengetera n'indirimbo zirarindimuka kuko umwami wacu Yesu Kristo yaje gukiza imikangara bari bagiye kugangara no kwangaza imitima abagarukana n'ingoga mu ngoro yiwe kwiginagurira imbere ya rugira byose. Ewe Gisha TV nukuri ntere gishika cyo kwishikira ushagaje wavuye mu nda y'umugisha ku bwamugisha yashishikaye kwishongora no kudashinguka mu byo gushengera ishobora byose. Erega ikinera gushima nuko washiriweho gushigikira abahamagawe n'Uwiteka kandi abo yatoranije n'uwatanze gutunganya urutonde rwo kubateza imbere. Wavukiye gukomeza abakozi b'Imana uhereye mu bavukanye muri ya matongo no mu mitumba iteye igomwe y'u Burundi. Eka n'abakwiragiye mu makungu wabarinze ubukungu bakura gukekeranya. Haha n'abaririmbyi babuze aho bagaragariza icyo Imana yababitsemwo wabahaye umwanya ngo babivyamamare ivyamye muri bo bicika isoko itemba ibyiza. Nukuri ntasiri wisigarije waje gusasangura ijambo rya Mesiya ngo basobewe n'abari basinzikajwe na wa mushenzi Satani bahinduka basenze n'abasoda ba Yesu amaze kubasomya no kubasomoza amaraso yiwe y'igiciro. Gisha TV nshima ukuntu uzi gushishoza shika mushuritse ibyiza shinga imizi turagushigikiye shishikara uzoshika kure mu bushorishori bw'amashami amashinga ashamitseko. Erega dushika iwawe twishongora nk'abashimagirisha imishaha mu mashengero bashitseho bashikanira amashikanwa n'amashimwe byishobora byose. Ijandajandire nk'ayajuru waje hageze abagezi iwawe ntibajugumira kuko n'abakozi b'isumba byose b'abarundi bari muri Afrika y'ubuseruko ubaseruka kukabaha ikiyago kibakura kwikengera kuko umukiza yabahaye gukomera. Reka mvuga ibyawe Gisha TV, reka mvuga ibyawe pe kuko igihe watwagwa indivuye mu mugisha w'Imana ntiwakorotse isango yo kuvukira imore yarigeze mugisha yuzuye umugisha mu mashoka yaguteye igise ntiyasesemwa kuko atakwikakisha byakubonetse ko kiretse gukiza no gukomeza bakomotse kuhoraho. Amenya kuje kutujana mu majambere aho batarizwa n'ijana mu ijoro mbere waje kujana mu muji w'ijuru utagira umujinya abari bajakariye mu buja eka wuzuye ubwiza n'umugwiza ibyiza bigiye kugwira abatakuzi bakumenye abakuzi bakunezeregwe. Gisha TV urakaramba.